Yes, ishami ryita ku buzima ry'umuryango w'abibumbye WHO cyangwa se OMS ririmo gukurikirana uko ubwoko bwihinduranyije cyane bwa virusi ya COVID-19 bukaba bumaze kugera mu bihugu bigera 23. Ese ibi bihugu 23 n'u Rwanda rurimo, ese ubundi iki cyorezo ko cyihinduranyije mu buryo budasanzwe ndetse kiri kwica mu buryo bukomeye cyane, ni ibiki bikiranga? Ese cyaturutse kuki? Nibyo tugiye kuba twagarukaho, ariko mwibutsa ko niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro ujye tukibona mu bambere. Ese ubu bwoko bwa sisada ni ubwoko buteye bute? Nubundi bwoko bwihinduranyije bwa COVID-19 ese buteye butereka duhera aho ngaho kugira ngo bashe kuhasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye, aho ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwahangayitse cyane burimo kugerageza uburyo bwose bwashoboka kugira ngo iki cyorezo kitabasha kuba cyahitana abantu benshi. Ihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangirwa. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuhirano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito. Ishami ryita ku buzima ry'umuryango w'abibumbye WHO ubwo ni OMS ririmo gukurikirana uko ubwoko bwihinduranyije cyane bwa virusi ya COVID-19 bukaba bumaze kugaragara mu bihugu birenga 23 hirya no hino ku isi. Ibihugu 23 ntabwo ari ibihugu bike. Hanyuma rero ubwoko bw'iyi virusi yiswe BA.2 bwamaze kugaragara mu bihugu birimo Amerika, Hong Kong, Mozambique n'Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bike byo muri Afurika. Nubwo nta mpamvu irasobanura impamvu y'ubu bwoko bukaze kurusha ubundi bwabonetse mbere, inzobere zivuga ko buzahaza abana kurusha abantu bakuru. Iki cyorezo cyo kigiye kuba cyatumaraho abana, urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ni iki tuzi kuri sisada cyangwa se chainsaw? Ni iki cyorezo niko cyitwa, ni ubwoko bwiswe BA.3 bwiswe sisada kubera ko bwamaze igihe kirekire bimeze nk'ubwihishe cyangwa se bumeze nk'aho mu rurimi rw'amahanga twakwita hibernation, nyuma yo kugaragara bwa mbere mu bice bimwe by'isi. Bikaba bisa nuko ako gakoko kamara igihe kinini cyangwa se igihe kirekire munsi y'ubutaka kataragaragara. Hanyuma rero ubwo nako gakoko kayizanye. Mu kwezi gushize ikigo cyo muri Amerika gishinzwe gukurikirana ibyorezo no kubirwanya cyitwa US Centers for Disease Control and Prevention cyatangaje ko habonetse abarwayi muri leta 25 zo muri Amerika. Raporo ivuga ko virusi ya BA.2 cyangwa se 3.2 yabonetse mu bipimo byafashwe mu mazuru y'abagenzi 4, mu bipimo byo mu bitaro ku barwayi 5 ndetse no mu bipimo 132 by'amazi y'imyanda. Hanyuma rero umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS yashyize ubu bwoko bwa virusi ku rwego
rw'ibigomba gukurikiranwa ndetse no kwitondera. Ivuga kandi ko isaba kwitabwaho cyane kandi ko abahanga bagomba kureba niba ubu bwoko bushobora guteza ikibazo ku isi yose. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane niba ubu bwoko bwihinduranyije ndetse bukaba buri kwica nabi kurusha COVID-19 yatumye abantu benshi baguma mu rugo ndetse iteza n'ubukene hirya no hino ku isi. Urumva ko iki cyorezo kiramutse kiri hano mu Rwanda cyakwica abantu benshi cyane. Hanyuma rero umuhanga ukora ubushakashatsi Ryan ukora ubushakashatsi ku nkomoko ya COVID mu mujyi wa New York yavuze ko abana bashobora kwandura ubu bwoko bwa BA.3 cyangwa se 3 kurusha abantu bakuru. Hanyuma rero Professor Ravindra Gupta, umwarimu mu kigo cya Cambridge Institute of Therapeutical Immunology and Infectious Diseases, yagize ati ibyo ntibiragenzurwa neza cyangwa ngo byemezwe burundu, ariko birasa naho ari byo. Hari ibisobanuro bitandukanye kuri ibi. Kimwe muri byo nuko ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu butamenya neza iyi sida kuko itigeze ibaho na mbere. Uyu Gupta kandi yavuze ko abana muri rusange bagira ubudahangarwa buri hasi ugereranyije n'abantu bakuru kuko batigeze bahura n'udukoko twinshi dutera indwara nka COVID-19. Iyi ndwara yo irimo iribasira cyane abantu bato mu buryo budasanzwe. Hanyuma rero bityo ubwirinzi bwabo kuri iyi virusi nabwo bukaba buri hasi cyane. Hanyuma rero ku bantu bakuru uturemangingo dutanga ubudahangarwa ari two bita antibodies tugenda twiyongera uko imyaka ishira bigatuma umubiri urushaho kugira ubudahangarwa. Hanyuma rero yongeyeho kandi ko umubiri w'abana uba warabonye amahirwe make yo kubaka ubwirinzi, ari nayo mpamvu bashobora kwibasirwa cyane n'iyi virusi mu buryo budasanzwe. Abandi bahanga bavuga ko imiterere yahindutse cyane ya proteine z'ubu bwoko bwa sida ishobora kuba ariyo itera ko abana bandura mu buryo budasanzwe. Uyu Gupta kandi Dr. Gupta n'itsinda rye ry'abashakashatsi bari gushaka ibipimo by'abana bapimiraho kugira ngo bakomeze ubushakashatsi bwabo bagamije kumenya impamvu ubu bwoko bushya bugaragara ko bwibasira cyane abana. Ni ibihe bimenyetso by'iyi ndwara? Kugeza ubu nta bimenyetso bigaragaza ko iki cyorezo cya sida gitera uburwayi bukomeye cyane kurusha ibindi byorezo bikomeye byagiye bibaho. Witwa Paul Hunter, inzobere mu ndwara zandura muri University of East Anglia mu Bwongereza, yavuze ko nta bimenyetso byihariye bigaragara cyane kuri ubu bwoko bushya bw'iyi ndwara. Ati COVID-19 ihuzwa n'ibimenyetso nk'umuriro, inkorora, kubabara mu muhogo, gufungana mu mazuru, umunaniro ukabije ndetse no kubabara umutwe, kubabara umubiri wose ndetse no kubura umwuka ndetse no gucibwamo. Witwa rero Ian Jones ni umuhanga muri virusi muri University of Reading, asobanura ko virusi yibasira uturemangingo tumwe hatitawe ku bwoko bwayo, bityo ibimenyetso by'indwara bikomeza gusa naho ari bimwe. Hanyuma rero ni kuki ubu bwoko bushya bwihinduranyije? Virusi zose zihinduka uko ibihe bihita, kandi virusi ya RNA nka COVID-19 zihinduka cyane ku isi mu buryo budasanzwe. Ikigo cya Amerika gikurikirana ibyorezo gisobanura ko ubwoko bwa BA.3 butandukanye cyane mu mikorere ya genes cyangwa se genetics, bivuze ko butandukanye cyane ku buryo bugaragara n'ubwoko bwayo bwabanjemo bwa Omicron. Hanyuma rero Ian John kandi yavuze ko yagize ati izi mpinduka zituma ubudahangarwa bw'umubiri butabasha kumenya neza ino virusi, bityo ikabasha gucika ubwo bwirinzi mu buryo runaka. Yongeyeho kandi ko virusi ikomeza gukora ndetse no kwibasira uturemangingo turwanya indwara ari two antibodies, ari nayo mpamvu umubare w'abandura ugenda wiyongera buhoro buhoro. Ese urukingo rwa COVID-19 ruracyakora
cyangwa se ari icyo rwamara. Hanyuma rero uku kwihinduranya kwa virusi gutuma inkingo za COVID-19 zidashobora gukingira neza sisada, ariko abahanga bashimangira ko zikomeza gutanga ubwirinzi ku rugero runaka. Uyu Jones kandi asobanura ko mu gihe wakingiwe ushobora kwandura ariko indwara ikaza mu buryo bworoheje. Nk'uko umuryango OMS ibivuga, 67% by'abatuye isi bamaze guhabwa nibura urukingo rwa COVID-19. Hanyuma rero bagize ati ariko inkingo zivuguruye zigenewe guhangana n'ubwoko bushya ntabwo ziboneka ku buryo bungana mu bice bitandukanye by'isi. Uyu Jones kandi avuga ko ibigo bikora imiti ndetse n'inkingo bizatangira gukora urukingo rushya rwihariye rwa sisada niba umubare w'abandura cyangwa se abakomeza kwandura bakomeza kwiyongera mu buryo butunguranye hirya no hino ku isi. Urumva abazungu bazabikoraho ari uko babona ko abantu batangiye kwandura ari benshi. Hanyuma rero inzobere mu ndwara zandura ariwe Paul Hunt avuga ko bidatangaje kuba ubu bahanganye n'ubwoko bushya bwa COVID-19. Ati igihe cyose abantu bakiri ku isi tuzakomeza kubona virusi zihinduka zikaza mu buryo bushya. Ntabwo ntekereza ko coronavirusi izigera irandurwa burundu. Agaragaza kandi ko kwiyongera kw'abarwayi ba sisada bitavuze ko umubare w'abandura cyangwa bapfa nawo uzahita wiyongera. Aho yagize ati ubwoko bushya bukomeza kuvuka cyangwa se bukomeza kuvuka bikarema uburyo bushya bw'indwara, ariko birashoboka ko tuzakomeza kubona igabanyuka ry'impfu ndetse n'iz'abarwayi barembye cyane. Mu Kuboza OMS yatangaje ko nta bimenyetso by'abarembye, abari mu bitaro cyangwa impfu zatewe na sisadas, bivuze ko ubu bwoko bushya bufite ingaruka nke ku buzima rusange. Uyu Jones yagize ati ubu COVID-19 yabaye imwe mu ndwara zisanzwe zifata mu myanya y'ubuhumekero cyane mu gihe cy'imvura nyinshi cyangwa se mu bukonje. Abantu bagomba gusa kuyitaho ndetse no kwitwararika, kandi niba batekereza ko urukingo rubafitiye akamaro ni byiza kurufata. Birumvikana ko abantu bari mu byiciro byugarijwe cyane, harimo abafite imyaka iri hagati ya 65 ndetse n'abafite ibibazo by'ubudahangarwa by'umubiri cyangwa indwara zidakira bashobora kwibasirwa bikomeye cyane na COVID-19. Yugupta kandi agira ati niba umwana afite indwara z'ibihaha, uburwayi bw'umutima cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri butameze neza, ni byiza kujya kwa muganga vuba. Ariko kuba bafite ubuzima bwiza, iyi ndwara ishobora kwikiza ubwayo. Ngayo nk'uko uko bimeze ndetse uko byifashe. Yes, mu bihugu birenga 23 usibye muri Afurika, muri Mozambique ndetse n'ibindi bihugu bike bitigeze bitangazwa, ntabwo iki cyorezo kiragera mu Rwanda, ariko leta y'u Rwanda irimo iragerageza uko ishoboye kose mu binjira mu gihugu kugira ngo bitazaba nka COVID-19. Kuri ubu amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yishyuzaga iyi kampani agera kuri miliyoni 680 ijyanye n'ibibazo bya Inzozi Loto ndetse na RDB byafashe indi ntera. Rumwe mu rubyiruko cyane by'umwihariko ku rubuga rwa X bakomeje kugaragaza ko Inzozi Loto igiye kuba yatuma urubyiruko rw'u Rwanda rukena cyane. Yes, tubaha ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukenyita. Nyawe CK Nyawe Lambeto, and welcome to KC Kigali Connecting. Ubwira ngo uringeze cyane kuba warahisemo kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Muri iki kiganiro tugiye gukora kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa kane, tugiye kuba twagaruka ku nkuru zigiye zitandukanye, ariko ntabwo ari inkuru nyinshi, aho turaza kuba twibanda ku nkuru ijyanye n'ibibazo bya Inzozi Loto ndetse na RDB byafashe indi ntera cyane ku mbuga nkoranyambaga.
rumwe mu rubyiruko cyane cyane by'umwihariko ku rubuga rwa X bakomeje kugaragaza ko inzozi loto igiye kuba yatuma urubyiruko rw'u Rwanda rukena cyane, kubera ko ni ibikorwa bisa na betting, aho urubyiruko rushora amafaranga cyangwa se n'abandi basanzwe nuko babihariye urubyiruko ndetse ngo no guteza imbere ngo siporo. Ariko tugiye kuba twabigarukaho turebe nize ngaruka zifite ndetse n'ibihe bibazo miraregwa na RDB, tubashe kuba twabigarukaho neza cyane. Hanyuma ariko turaza no kubabwira yuko nyuma y'amezi agera nko kuri 2 Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda yapfushije umupadiri, ariko nanone turaza kwerekeza mu karere ka Bugesera aho umugabo yishe umugore n'umwana we w'uruhinja rw'amezi 2. Turaza no kugaruka ku zindi nkuru zigiye zitandukanye, tugaruke ku rubanza rwa DC Keremazwa rwasubitswe uyu munsi, ariko ingingo nyamukuru tugiye kwibandaho cyane kuri itariki ya 20 y'uku kwezi kwa 4 ni ibibazo bya inzozi loto ndetse na RDB byafashe indi ntera. Hanyuma rero ibibazo biri hagati y'ikigo cyakoraga ibijyanye n'imikino y'amahirwe cyitwa inzozi loto n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rubinyujije muri komisiyo ishinzwe tombora y'igihugu ndetse n'imikino y'amahirwe, byafashe indi ntera nyuma y'uko hemejwe ikindi kigo gikora ibyatombora mu gihugu imanza zitararangira. Bimeze bite, byifashe bite? Hanyuma rero inzozi loto ni umushinga wari witezweho guteza imbere siporo y'u Rwanda, dore ko amasezerano yagiranye na leta y'u Rwanda yaranyujijwe muri Minisiteri ya Siporo kuwa 2 Nzeri 2025 nibwo RDB yatangaje ko inzozi loto itemerewe gukoresha tombora y'igihugu mu Rwanda kubera kutubahiriza inshingano zikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko ndetse n'amabwiriza agenga imikino y'amahirwe. Hanyuma rero ibingibi bije nyuma y'uko urubyiruko rwinshi ku mbuga nkoranyambaga rurimo rurataka ruvuga ati banyakubahwa abayobozi mudufashe, ibintu bijyanye n'imikino y'amahirwe bugiye gutuma urubyiruko rukena cyane. Yes, hanyuma rero mu mwaka wa mbere uyu mushinga watangiye kampani ya inzozi loto ariyo yitwa Carousel Limited itanga 15.5% muri leta ku mafaranga yose yacurujwe, ariko byagombaga kugera mu mwaka wa 9 bimaze nibura kugera kuri 24.5%. Bivuze ko buri mwaka hagombaga kwiyongeraho 1%, ndetse muri 2025 inzozi loto yakabaye yinjiriza leta y'u Rwanda agera kuri 18.5% by'amafaranga yose yacuruje. Hanyuma rero amategeko agenga iyi tombora yateganyaga ko 47% yayo asubizwa abaturage nk'ibihembo, mu gihe 20% ariyo yahabwaga leta agashorwa mu iterambere rya siporo. Hanyuma rero iki giteranyo cyiyongeraho amafaranga yatangwaga mu misoro angana na 18%, ariko akaba yagera kuri 21% mu gihe hatanzwe umusoro ku nyungu wa VAT. Hanyuma rero asigara akaba ari yakoreshwa mu bikorwa bitandukanye bya inzozi loto nko guhemba abakozi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa RDB yashingiye kuri aya masezerano igaragaza ko atubahirijwe neza, ariko inzozi loto nayo ikagaragaza imbogamizi yagize z'uko leta itigeze yubahiriza ibikubiye mu masezerano byo kuyiha uburenganzira busesuye kandi yihariye bwo gukoresha tombora mu gihugu. Hanyuma rero ibi bivuze ko inzozi loto ariyo yagombaga gukoresha imikino ya tombora yonyine mu gihugu, ariko ntabwo ari uko byagenze, ahubwo hagiye hinjiramo ibindi bigo bigiye bitandukanye harimo nka Ikubire Loto,
ndatunga natsinda pe, kandi yaragombaga kujya itanga ijanisha runaka ku mafaranga yose yacurujwe. Urumva ngaha hajemo kampani nyinshi zikora tombora, baba bagomba guhondana imitwe. Hanyuma rero icyo gihe Carousel, sinzi niba ndimo ndabisoma neza, Carousel Limited yahise yandikira Minisitiri y'Ubutabera akaba n'umushinjacyaha mukuru Dr Emmanuel Ugira Shebuja, imwereka akarengane yahuye nako mu guhagarikwa bidakurikije amategeko. Yamenyesheje Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire, Minisitiri w'Imari ndetse n'Igenamigambi Yusufu Murangwa ndetse n'umuyobozi mukuru wa RDB Jean Guy Africa, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari ndetse n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta ariwe Kabera Godfrey, ndetse n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari ndetse n'Igenamigambi ushinzwe ishoramari rya leta ariwe Mutesi Linda Rusagara. Yaberetse ko mu mezi 48 bamaze bakorera ku isoko, amezi 42 yose bayahombye kubera guhanganira amasoko n'ibindi bigo bitari bibifitiye uburenganzira. Ibihabanye n'ingingo ya 6 n'igice kimwe, ibihabanye n'ingingo y'amasezerano y'impande zombi. Iyi kampani kandi ivuga ko yaganiriye n'ubuyobozi cyangwa se n'umuyobozi mukuru wa RDB ariwe Jean Guy Africa inshuro nk'eshanu ishaka ko iki kibazo gikemuka, ariko ntiyagira icyo agikoraho kugeza ahisemo kurangiza amasezerano yari afitanye na leta y'u Rwanda. Hanyuma rero ibi byakozwe binyuze muri komisiyo ishinzwe tombora y'igihugu ndetse n'imikino y'amahirwe ariyo NLGC. Iyo iyi system iyo iyi kampani itemera ko ibaho, ko nta buyobozi cyangwa aho ikorera bizwi. Hanyuma rero kugeza n'uyu munsi ntabwo iyi kampani ya Inzozi Lotto yemera ko RDB ariyo yagombaga guhagarika amasezerano yayo na leta y'u Rwanda, kuko ntaho yigeze igaragara mw'isinywa ry'amasezerano. Ntabwo nubwo itabyemera, ariko guverinoma y'u Rwanda yagennye RDB nk'urwego ruzajya rugenzura imikino y'amahirwe itandukanye mu Rwanda binyuze mu iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 028/03 ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 rigena ryatangajwe mu igazeti ya leta yo kuwa 3 Nyakanga 2024. Iyi kampani kandi ya Inzozi Lotto yareze leta y'u Rwanda mu kigo mpuzamahanga cy'ubukemurampaka cya Kigali aricyo KIAC, ishaka ubutabera kuri ibibazo bimaze imyaka bidakemuka. Gusa ntabwo impande zombi ziraburana kuko ubuyobozi bwa RDB bwasabye igihe cyo kwitegura. Mu gihe impande zombi zo zitaraburana kuri iki kibazo, tariki 2 Mata 2026 inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse na Moja Rwanda Limited yerekeye imikorere ya tombora ku rwego rw'igihugu. Kuri ubu amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yishyuzaga iyi kampani agera kuri miliyoni 680 muri 2024. Ni mu gihe mu Kwakira 2023 Inzozi Lotto yishyuye arenga miliyoni 640 nk'ijanisha ringana na 15 by'amafaranga yinjije mu mwaka wa mbere. Ariko ibi bintu bibamo amafaranga, uzuko ba bantu batombora. Ibaze niba ijanisha rya 15.5% bingana n'amafaranga miliyoni 640. Bya bintu abantu barabyitabira cyane kabisa. Hanyuma rero Inzozi Lotto yashoboraga gucuruza nibura arenga miliyoni 600 mu kwezi, kwitabiriwe cyane
n'abagerageza amahirwe. Bivuze ko leta yashoboraga kubonamo arenga miliyoni 100 ndetse uramutse ukubye n'amezi y'umwaka wose akaba yarenga miliyari 1 nko mu mwaka wa mbere wa Inzozi Loto. Hagati ya Ugushyingo 2021 ndetse n'Ugushyingo 2022 amafaranga yatsindiwe n'abanyarwanda batandukanye yose hamwe mu mikino itandukanye yarengaga miliyoni 600. Abakinnyi barenga 15,000 bose batomboye muri Inzozi Loto buri kwezi, mu gihe abatsindiye ibihembo muri 2022 barengaga 200,000. Kugeza hagati ya 2025 arenga miliyari 2.6 by'amafaranga y'u Rwanda yari amaze gutangwa nk'ibihembo, utabariyemo moto na telefone byatanzwe nk'ibihembo. Hanyuma ubwo uvuze ibijyanye n'amafaranga gusa utabariyemo moto na telefone. Hanyuma rero ukurikije iyi mibare uko ihagaze ugakuba n'imyaka 10 amasezerano yagombaga nibura kumara, usanga leta y'u Rwanda yarashoboraga kwinjiza arenga miliyari 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi kampani rero ikaba ihagaritswe burundu.